hora. Vale. Porque xa está feito para iso. E se imos rápido, largámoslo no tempo. Estamos chegando, 1,71. Á dereita. Abandonamos o principal. Camiño de Cocho. Vale. 2,610. Á dereita. Vamos indo rápidos. Estou avisando.
abaixo. 5320. Sí, 5320. Vai a modo. Vai a modo que aquí antes era, imos ben de tempo e aquí antes era a velocidade reducida. 5300. 103. Imos de puta madre. 5320 que? 5320 á izquierda, para baixo de todo. Creo que collemos mal, Por qué? Pues será eso, joder. Si xa No, pasamos 5320. esa é a dirección prohibida. Merda, cago na puta. 5320 te seguimos. Era outra, joder. 590. Coño, pois non Era- faches ti quen... Pero tesme que dicir que non é na medición a curva. La sei, temos que recuperarlo. Bueno, aquí non. E outro viñanos detrás, Sí, para non se de volta. Aquí eran 590. Vale, ahora seguir hacia abaixo á dereita. Hora siguiente a 590. Aquí á dereita. Vale. Hora 5 con 32, á izquierda de todo. 5 con 32. A medición está antes da curva, da rotonda. Vale. Coño, pero dámese por aquí a rotonda. É por aquí, home, concéntrate. Sí, queda a rotonda no medio. Siguiente. 5 con 43 á dereita. Chegando aquí ao tramo. Ah, pois non perdemos